arino horo makiria. Athuri aya kuma muhirega wa Ngome maugite nio mari na marua ma wigwatiri wa mugunda ucio kuma tene riu makiuga gutiri na mĩario ingi ingitabanio amu mugunda ucio ni waturirwo na ukigairwo amemba. Ni wega thirikari ni irengire this process no ati ni tukuga ni NDR process ni public participation area niyo iretage two people together aria mari na migunda na aria mengi mena title no anginya ndo acio mekarende vamwe NDR area ndigekwa itari na aria mena title kanete na maria mengi mara claim iyo NDR na yo process igakorwa ni flawed. Joseph Thigore niwe muikariri giti wa ene mugunda ucio orotete atetie mwe aria augite ni maracogera ngui kuri aikari. Ikae twende tutware ndo peacefully thigi wa mundu orwo mugunda wake na niguo mekarira njira yagirire andu acio mengi magutiga matena migunda thirikari kamenya uria kumeka wana kwina government utilities guo nyingi muno kugo thirikari warange mabaeke mwemwe kithu tiga complain lakini taito mundu abetwe yake thirikari nitikire itware andu through the county commissioner na nigetha guo andu mekarira migunda ari oyo. Oho augite thirikari no irenderera mwena umwe wa andu aria maragucaniria mugunda ucio undu uria ona uraguoyohia andu amwe. Agwachuri abesa niwe kinyite level yori na lui athie thuru igotire ungivoteka ati ringi wire mundu ucio na taito yake ati mekarende bala andu makiro aria ni andu ekamba aria na moni andu ambere bala batina migunda ya mbere ne kamba ringi iyo ni migunda ya andu aria mena taito kugo tingi voteka kwambiria ati group discussion ya tisia NDR thini wa level yonde ngekandika commissioner netikire watu gukurerwa aji na andu monte akwa ni NDR areka agika public participation netikire ekane na communities yonde nthi niketha mamwire umura wivo ni tondu andu ni magairwo migunda ya Mwea na mena taito mivuko. Atongoria matiganite maugite ni kiha kuona mihango ya gutuithania ngucanio icio itikuruhanitie andu othe toria kwagiriire. Atuta discuss maneno ya Mwea in Embu. Atuta discuss maneno ya Mwea in Kiritiri. It will be discussed here. I've been in Embu for 1 year. Na ile petitions napata from Mwea ni interest groups but not from Mwea itself. Hiyo si kwamba tunapouza other people, but why don't we talk to the people themselves? Girifota Inoro TV ni